Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu abantu benshi bagira icyo bakivugaho, gusa nanone kikaba ari igihugu abantu benshi bagirira amatsiko. Ubajije umuntu utaragiyeyo ikintu yaba azi ku gihugu cy'Uburusiya ntiyatindiganya kukubwira perezida waho Vladimir Putin, umwe mu bakomeye cyane kandi bazwi cyane hano ku isi. Nanone yahita akubwira igisirikare cyacyo kuko nacyo ni kimwe mu bivugwa cyane. Ese wari uzi ko igihugu cy'Uburusiya aricyo kinini cyane ku isi? Ese wari uzi ko 60% by'ubutaka bw'Uburusiya bwose bugizwe n'amashyamba? Ese wari uzi ko mu gihugu cy'Uburusiya ariho bagira inyamaswa zifite akazi zikaba zihabwa umushahara wa buri kwezi? Muri iki kiganiro tugiye kureba ibintu byinshi cyane bitandukanye wamenya kuri iki gihugu cy'Uburusiya, bikaba ari nabyo bigitandukanya n'ibindi bihugu. Muri kumwe nanjye Dore. Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu cyambukiranya imigabane, kikaba giherereye i Burayi bw'iburasirazuba ndetse no muri Aziya y'Amajyaruguru. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,125,200. Iki gihugu nanone kikaba gihana imbibi n'ibindi bihugu bigera kuri 16 byigenga. Iki gihugu gifite abaturage basaga miliyoni 146. Nicyo gihugu gituwe cyane mu Burayi. Umujyi w'iki gihugu ukaba ari Moscow, naho perezida wacyo akaba ari Vladimir Putin. Mu gihugu cy'Uburusiya rero hari indi mijyi igiye itandukanye, urugero nk'umujyi witwa St. Petersburg, uwitwa Novosibirsk, Kazani ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye. Izina mureke turebere hamwe bimwe mu bintu bidasanzwe dusanga muri iki gihugu cy'Uburusiya. Icyambere duhereyeho ni ikiyaga cya Baikal.